ni wow menulian ti Pwuhng ko kusunet kaysa kayo ujung ataw lukay ang way pa konen Pohnpei nan uya kupur toror kaysa klimawat ranwat niya pang sulay aisak issue paran kaunor riyagat riya sa klimaw o ranwat uya ran kapayuan uya kupur toror wat jadan ka katlamawat ay ban Pagkita, Juan Paron Perez, ang kakulian tayo tiyo. Low, ang lutsangata. Kuya kupuran ran. Salam sa Speaker. Dahil kupureo, iban sansala isabi, manin sawas ng kupur. Dahil kabakap. O maing samat kuot so pwede labalap. Kuot manaman urusan. Kalangan nir pwede kupuram kalangan yang teacher sepiga kailai lokonoten mention maran kabun ranwit maing samat kuot labalap so napatar senkak tulan na tungal pugo totok peir katindiki yongkit seperti kupuram kalangan engkak orna sabul man ngarin kamarain pagit pugat senkak marain ke lokongki at tungal pugo kan ranwit Kadkadaur sabun mumui. Rare mau orang kit korus. Setelah parti yoga kemap kat korus. Di mana melihat kawan kalangan kamu Jesus Christ. Amin. Kalangan, melal kalangan ng Juan Paron Perez, low. Tayo kaya katlamotay, lo iban po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abram. Amen. Senator Duke Audis Jr. Okay. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sensei A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie J. Edwin. Senator Peterigo L. Irons. Okay. Senator Aurelio P. Juap. Senator Alfred Sen. Lasore. Senator Denny L. Le Pen. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Tesua Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. That's me, man. Senator Macari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay mai. Senator Nelber A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitro I. Simina. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan sansal magtay sa bulman ko koro magtay ka kadlan ang sumatay uyak put magprobayin ka kulian tayo tiyo uyak sa bulman tayo sa karatan kapung melal sa karan Mexico kapung lap ang gupran nilap sa karan kay puni wawlap ang gupran raksoko wawlap ang gupran ni Shoko wawon ko sa bulmar likan ko nalalang ko ang kanyo ko wow toro rong labalap kay di palian tiyak mocho government national, state, or local. Wawon ko kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, wawon ko siyang kapong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyang kapong kankoros. Wasaktis, wawong Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kankoros. Pilmen wawon ki lang siya morokan, o loisyo, serisyo, siya masakan, o lang way kasampal, kankoros, non-color word. Wawon kiyo kasampal ko men Pohnpei kan karos mipatrang trial nan chamber word non-kalal masligan kalal. Trial katiyan na sa pamatrial uyakpur o iban po na siya floor leader kung kakalwal trial nan takod. Floor leader. Kalangan kang mang speaker ejungal sakaratan wow kapacabats kom kupura en kakacapacayang
Lapo me kemulian ketir malu cu Pwuhng nan wewe. Wasakset ejungal wan kami wan ke Vice Speaker wan ke melel Honorable Senator Kadkadaur. Ibil jungalan wa wong rail kan me pacang jail me sing ranwet nan wasan wi lamalam. Pacang kami wan ke yo Pwuhng mau kapeng men Pohnpei korus melel rail kan me yang jail nan men KAPWARESOU kan. Main Mr. Speaker imen nuau bagi membuat kesempatan jalan ketlau katarapwe channel and ran kayu and cibana coro wot. Riamen. Chancellor mau kamagut ancam madai floor leader korus mautung kamagut masani Pwuhng masani show kamagut paita mia masana ben channel kami Senator Pahrek kami Senator Ned Kelahanan kami speaker. Mo na ibang patro ay tungol sakar misikilang wow o nganilap. Nanwasan uya lama-lama ay tungol sakaran wow lapan kubramoy. Wan ke Vice Speaker, Floor Leader. Pili ke wawat Honorable Senators Kadkadaur. Wow, and toke Lieutenant Governor-elect. O wan ki Israel kan me at peyan men KAPWARESOU kan patpatang sa pulmatay luya lamalam. Apne mele Israel kan me patonan gallery. Ipatrawan pagkakamian ko na siya puyan kagan wow. Wilianti pinin ko kusunod kay siya kayo na may siyang kaparan wat ran kapayo o padawan wiyata ka magkitala rin timasan pen journal o sa pulman kita. Chancellor mau kawai din Senator Ned, the Chairman Ned, korus mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar tayo rutung tiro sa pulman kita sa pulman tayo journal and ran kayu. Floor Leader. Kelangan speaker ejungal wa sapal kung kupura mon iban pacula mo pleu yata kamu kita unang melel po ko wa KAPWARESOU pen Israel kan mapacang jail nan chamber me sing ranwat iban pacon chap yata usakan me siban pacon lelai bagi member kanan Pwuhng area imen cepegi emen or kesempal ulin way langlangi setin matalim Mr. Tumsiano Solomon yang pacang jalan mesang ranwat nan kalari men pagitak jalan ke yang mayo lobo-lobo pacang met main speaker Israel contoh kan sang sama jail kampan R&D pacang me Chiefin tourism yang pacang administrator officer may plan pacang sa bungala o yang ara contoh kan pacang contoh kan menwani bebilang pacang jalan mesang rangut imen pagitak jalan kasamong radio lobulog Amen ilong kembagabay Vice Speaker and Pwuhng Kalangan floor leader for the point of privilege o floor leader will yield floor on Vice Speaker Miguel. Kalangan main speaker. Amo na iban yang sakasakar nan wasan uyo kubur daw yan lamanamut. Ay man bil tungalan ko sakarang waban. Kubur anggak waro pulis apol mami yang tungal mapitay ter nilang. Rodonan wasan uyo lamanam ay tungal waban kurang speaker. Ibarawan wano ke Lieutenant Governor-elect na asma kuya motomotala nan sambarwat wano ke floor leader kumbagabay Honorable Senators Kadkadaur ay tungal wawang ral ka Kadkadaur na yang supay yalamalam sang balian executive
o kalian legislative sa material kung tutongkan o nagiral kung nilay kay niyang pato o ay tungaran mawon kapay kaya mau ang son Pohnpei himself. Mang Speaker, iman patong sakaran po nasakan kayo iman patong pagi umat kasambaliwat ang kakasamo pinakapman mo ya Chief of Commerce ng Department and Resources and Development Pohnpei State ay yawatak maraw o katkiyang ay lupulupon katong mo Mang Speaker amanol kasambaling way yung gitu yung makabinganat kilukan kamarain sa Mr. Alfonso Teres na Pepe akatak kamarain ito nal nan kausanakan mabiliang patong mo motuat o sansal may yaman all manit may yang uyaman sa unmotong ko manan tiyo kaskasik no sang momotuat naman sa marangot ang wanya ay man pagitalang katkiyang lulupulupon kalangan Speaker Kailangan Vice Speaker the point of privilege masansya na siyang kamuy kamuy Senator Artui. Kailangan ng problem, Mr. Speaker. Muna iban pati ang point of privilege masansal I mean pati ang sakratan wow na siyang ngayon lang melalawakan kan kamuy melal Vice Floro yung honorable members kan karos mensang kapot o melaliray lakan na pati ang child mensang watch Mr. Speaker, imen sekarang maluat kecailan bil kasamo lian way lian sokesman mabil yang pace yang kecailan maluat ye liau cek te lin loan walcher cail keckiang ayaw lopon-lopon. Kailangan Senator Artui the point of privilege makombil ulian try tiro po na siya makom kasalitar ye liaw truk o Israel kan bayang pateng trail. Masalar point of privilege ay men kapyung kiyang senator kan ulian try tiro po na siya o kasamo Israel men Pohnpei kan bayang trail nan uya kupuran ranwot. Miete point of privilege sang senator taken. Masalar ay ban po na siya floor leader. Kami? Senator Pahrek, kami? Privilege. Come to la. Kailangan, Mr. Speaker, muna iban state ay tungkol privilege ay man tiyanggi tungkol sakratan kapang wow and batan sa ulumui at tiyan nan kalaro ranwat mental gag pipo na sama maday lawyer yaman ayang percent a Henlet o Junior o Carla dahil patuan yang ramayo lopon-lopon. Kailangan ng promo, Senator. Hey, come to la. Kabatayang li siliman me parbarnan kayo mo. Amen liyo magin apali magomban refer la Pilipina apan pakairan komun. Iliyo magomban kol maur sang port. Amen pilihan matrinim men. Ang surpatawan niya lang papa utan uya men matilinim. O pilihan matilinim men mapilagis kaiti. Sudah nok may sansal. Saya bil pa na siya gunrain ma eula pala alapolo. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, Chairman Pahrek. Speaker, Major point of privilege, kami? kamkura po yan kak unsiyak kapesepen may sangwat. Come to la. I mean, kapatayang sa machail staff isang buwan magangkalap patyang jali LC Santos patyang luwan sa machail staff kan kapeng kapesya na ni sa misang raro. Kailangan, Speaker. Kailangan, floor leader. Kailangan
Our point of privilege kailangan in kupramail o melel Israel ko me patriang child patriang kumail kasamo o kasampal Israel kan me yang patriang child kailangan child katla mo child o ipan lepo na sa floor. Speaker nuaw himen sagarag bragan o pag child and suspend order of business o katila pa tolul pali irachoro miscellaneous mesang ranwat riya pagbagyo. Diyan salamaw kamagitan floor leader dahil suspend sa ulmatray kalender o katiyang pon nempe eisa kuano ituan ayaleti pagya miya kariyam pen kamagituo haiban pon sa koros mo utung kamagito masani huwa masani show kamagit paita tay katiya pon nempe eisa kuano yay iratoro kamu floor leader Speaker, floor leader yield floor wrong five speaker kamu kalangan Speaker, dimensong marahin rangot nagistamol katwin man Speaker ay tungal sa karanwaw sa pal. Speaker, it is to say hello what very hard to say goodbye. Ninduan na Senator Perez sa karagin nan inform na patrobaan ko bro naman essential governor communication silbigo wali sa kayo laban niya real sa Klimaw nauta po nawaya sa panguya rapati o lakap aman niya nga trial minsa man nga patonan samborwat tan kaula o salaban patong katay Arman Speaker ekononan ratoror ansawat kaya ansaw kasampal ay kamelelem tuloy na takoy nga ways Honorable Senator Movik panguyan naman siyang ranwat abil panguyan kasampal nanratororwat man Speaker iman siya karay kamun mumutwat upag yan kak yield floor tator parantat ang Senator Movik kan kak iya atungal sakaran kamrumur pulon kawit pagi apaan sulabat ang nuwawi yagi pakpak man Speaker yang kaktor perontat ang Senator Movik. Vice Speaker Chanchala Mau kamagit memiya Senator Movik kalangan Speaker may mebil ko nang po niya talban taw-tawla o papangat ke Pwuhng ka na Malte sola men korong tami ban patrowan o ban sola kontok. Kalangan Speaker mawa ay tungal kay po ni oh wow ban ko sa material court ay tungal kapyung ang kauno pagkatano po itar o paki sapol man kauno kawait ang tamagan para talakap tachola pwede ko pang kauno kin ko sa netier may kwaroso kauno kalip na mga pwede ko pang kauno akin kalangan na imebilsan salran mot kita iltungalan kim naur kak patapana o patowan wiya ta ilpuko men Pohnpei kot kiyang ketail te patowan ang ketail miya tail wiya walia ba usus takoy ranwat tanya ilasan ran may ban patong kumail men session pwede ban patowan anger pukoyan karyan kapna ba usus ko sa nadir o certification and result and usus will sign up sangkap na invitation bil pagkadartor mailin yang kot lalakap kilok riyaw pwede kaula pangyaw o ekonong yan niya ikapong o kisawas ang trial niya trial uya panay na iyaw ng legislature pwede ay tungal sa karatang motomot aban patronin lang
ay tungkol sa karataan wow. Paan ko pura na rakson Pohnpei yu. Wow lab paan ko pura nangan ko. Likont ko. Nanalang ko. Nangan ko. Ay tungkol wow. En bilto ko sa bulmar labalap kay tikan koros. Labalaban to kamukilo. Nukuwaro o kapungamarangi. Wow at en bilto ko labalaban mga branch pa yung government in FSM, national government, o Pohnpei state government. Ay tungkol wow toro rong kamu speaker, vice speaker, floor leader, yung ay senator koros. Wow at en bilto ko mga local government kan. Dan po na sa waon ki NGO kan, o business community and Wayne Pohnpei. Challenges reveal our resilience, showing us that we can bounce back even when you keep getting knocked down. Challenges push us to question our values, our strengths, and weaknesses. And this is exactly what this legislature did to me. Itapta peitong kita na yuyuyan ang legislature would. Ya ay puko yung aramas. Nawusyo to yan William Rail nan puko would. Ya mo muna ikakta tabwe nan puko would. Aristo ba kila, Mr. Speaker, met this legislature has been very challenging for me. Kami alala mag-trial chorus had our own challenges in this legislature. Kami alala each of us have grown and learned many different ways in this legislature. Imen kayo ya itungol Pwuhng kumail koros yung ay senators kan ng 11th legislature. Pwede ranwat ibuya ramasaman. Mesolan ke masa pwede. Ni ay kinugi da itungol Pwuhng. Pwede uya uliya pa naramas. Umal kakilakala itungol matmataw. Ibiltungalan kila ay ma. Ulalapak. O nga itungol puko. Mesang ba naramas? Ipilmen niya sa auto, ya itong alpaknak. O nga man naman, may katawralan ng yuya. O ni mom. Niya ipato, ay saukan mag-trial kan Pwuhng at Pwuhng. Uy mo man tatakot. Kacailan kak akpong pana o melel kipana at Pwuhng o kabungata. Dami pan ko yung mga ramas magkacail walwalian koros at melel men Pohnpei yusa. Imendaki udut pa na miya ang pungan executive o legislative dahil niyo pa na o prioritize tama pan kayo rataway o nauran mentombe magkail walwalian ipaki udut pa na po niya so to yung pa na o kayo to yung yaray so to talk mao yung pan po ita
Pohnpei soto pan so Pohnpei soto supplement ke bottom list pers yo kare ta ko sombal priority en mia poktel en tatok lang pen mia kairta me ban mawang aramas en Pohnpei unso ni ai so me pat patoseri o pok sa wasren aramas toto aramas arailuran kabunot epit legislature iban pato wanda wegi kamelele me magdal bana so tame aramas matamatawagan gatail aban miya waktak layo aramas min Pohnpei ranwat inan demand tangongki transparency and accountability me weweki rail men mangi te patowan dame te asa dame sovel moral moni uya tatokong me sotra ke momen kairta yo mia sotra momen wakla yo mia ni sapis kan ongaratas melel roson mau talional osong toto bil an legislature tungol kawewe ongaramas ay so ktal men renyang utungata waktok dan person and FSM on revenue sharing me ay so what ka melele me ktal legislature pain waktala kawewe me ktal kawewe yo o kayo nuran kapunot lat soto yo pananan pungal legislature o executive isoton kitay niyan list irogan koros me aramas sapolman kite tungolen kite pay kasalki apu iyo koy may batuwanta o ibatuwanta kung miya me kotonanen kamaula ayan kamaula to waktala o yo pana en miya pagtrail tata wen Pohnpei eutro o to wekan eutro kambak pasiduk trail pat patol lemet level kalau tela moni sang kambak karya pat patol ni million koi local revenues or fishing revenues lapalan lautlan moni miya lepato dong state aktay bilyoyer tangkay o engalang o tawagata restricted funding kay nabil magdal soto ban prioritize Mr. Speaker o soto yung kapana tayo tatak tayo soto lipon kalaut license pukat o soto sangan kayo tayo ban niya itak kitaila niya upana utut pana when niya po ita kitail wapong naramas por kami alala magkitail pan tatong kapungat when mawang waypakon paiten ben kitail imenuya itungal kalangan ay sa watong wen kitipweki ay sa umao pweki pato nilang pweki ko parapor o likilik nagmail ko tkiyang yanan par wano may wiya ka waliya pa mail so to may ko tmapan wagla tayo magtrail tapiyatar na legislature o ay tungal wanim lang ito ang tari iki sawasawaski o pilkaw kawait met belong yung delegation and win kiti kalanganan mo in Pohnpei yung sak nebat pato Pohnpei wat taken ligan kalap nebat pato US mainland Hawaii Guam Saipan pwede sabol mo may likilik o kaparabor yan muya sabol mo may koryon kabna ipanutan nanti yung muya ipuko yan papakoros apu may batuan kabna o koryon kabna tananana utut o yobano sang legislature o branch taken kitail wain bay Pohnpei kay puti patapatiyo kay taken chan an Pohnpei apna na pesampon pay tawat o patapatwat e uya sabol man wain Pohnpei yunsok pwede sang nilikilik o kaparapor the main Pohnpei ko sabol man kita tungalan ki ang bilibiliwat may kakuya pukawat isotoka kalep kita takwat Mr. Speaker o pakpak ito sabol mo may lawlaw o kaway patatok and kakan po ita niya itaan pa tota sang nan legislature ipurong toki legislature wat and kak ewang kabna o karyon kabna te executive o katal sabol man kapana te tungalan kapana wow o professionalism niya tayo ban tatokwe kitail kawait pa na tama ban mga aramasan Pohnpei popoita yan niya
kalanganan ko promay le rights ngal sa karata. Magbagan ko malaw na anso, Mr. Speaker. Senator Ned. Kailangan ko mo Speaker, kaya sa palit ng sa karnuwa, men padroan pa kay sa karakuburkan. Ako na melal ko po ang mga Speaker. Dahil kamal na anso. Magbagan ko malaw na anso. Dahil kambal nituan pagpag masansalasan Senator Ned Lebanancio. Dahil kambal Lebanancio.
Dahil sa pala, rong nan supplementary uya kubur, o essential magtay kat pa ni Rotoro, Roy Panpleo, po na siya floor leader. Kalangan speaker cungol sekarang mau sabal kamu kupura iman kamagut jalan kak sabal talapan resolution kalender ng basic lemau. Kariyaman. Chancel kamagut yu jalan katro talapan ng basic limau yay resolution calendar. Pag kamagut ya miya romia karyaman pe ay pan po na siya koros motung kamagut masa ni ay Pwuhng masa ni so kamagut paitar o trial katkadyar pan resolution calendar. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tukiman tungalan dyan sumaw. Ayon kagpadyan sa masin kosong sa karatang kabang kay Buenawa may patuloy nilang. Itungal wala pa ang kuburo may Mr. Speaker, wang ko meral Vice Speaker. Itungal wang ko floor leader, itungal wang toro wrong. Iso na alayam, Senator Edgar. Iwimen tungalan kaya sumaw, tungalan ko wang toro ang Honorable Senator Pahrek, Lieutenant Governor-elect. Niya sa wote bilman mo ang Honorable Senator Kadkadaur. Bilman lugaya nga itong alwaw ray Kadkadaur may pati ang diyan mo maluwat ka sa moyer ng sa matay sessionin men sang rangot. May Mr. Speaker, kalangan po kawid mamiyak kailan kak turog ta wapali resolution na sa matay calendar. Resolution mami mentor parenta dong Honorable Senator Ned ang kakawid ka Senator Cord, yield floor on Senator Ned, tried pan resolution calendar. Mere resolution maban withdraw. Kamu Senator Ned. Kalahanan kami Speaker, kalahanan kami Chairman and Committee and Moni, Senator Card. Nuwaw, may Mr. Speaker, men patrawan wiyata kamukit kita ilan, kamukit yan withdraw resolution ng Legislature, tuwisag silu labinial resag lamau. Kariyaman. Chancellor Lamau, Kawit and Chairman and Health, Koros Motung Kamaguto Masani Pwuhng Masani So, Kamagut Paitar, Tay Withdrawal, Kamutan Resolution Watch, o ipampleo po na siya Senator Ned on placement. Kailangan kami, Speaker, kaysa pala tungkol sa karanwaw, men patroan wiyata kamagit Thailand place kamuta resolution number 2 isak silu labinial resak lamau tan nembe isak lamau an calendar ye resolution calendar pagkariyaman. Kamagit mamiya, pwede miya karyaman pa ipan po na siya. Koros Motung Kamaguto Masani Pwuhng Masani So, Kamagit Paitar, o child place, kamutan resolution 2 isak sidu, labanyari isak limaw, pansabal ma child bill calendar, resolution calendar. Miyada, resolution mabang withdraw, masolte, ay ban po na sa floor leader. Kamu kupura achievement wata katama resolution. Speaker, for information. Kamu Senator Perez. Kailangan Speaker, Imaniam patrawan resolution men withdraw ma ko lao na nabisa nga ya sudah patrawan. Di ba masa niya sa Child A. same page. And then pa siya ngayon may Mr. Speaker. Report on point of information, my Mr. Speaker. Kamu Senator Ned. Kaysa pala tungkol sa karanwaw. And then pasanger resolution number 2 isak silu labanyari isak lamau. Tungkol kapipil lilitila pelang. Pwede yan pasanger rayo. Kalangan. Pan resolution calendar. Kamu trial sabal. Trial sabal rong nan sabal trial
Uya kupulok tayo kat man resolution calendar o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution Number 26 and Reisak Limao, a proposal for resolution. Further amending Legislature Resolution Number 55-24 as amended to provide for the legislative acceptance and approval of additional grants for the state of Pohnpei for adoption. Kailangan po yung resolution mo tayo withdraw ipan po na sa floor leader. Kailangan speaker na wow, sagara mo kasempal ko sa pagkik challenge ka. Uya ko purki legislature resolution number 26 level nyal Reisak Limao. Kariyaman. Chance lang mo ako magito, koros mo utong kamagito, masani ay Pwuhng masani so, pag kamagito paita, iban po na sa introducer and resolution, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal o sa balbang kupromuyo pang kuprakan kores. May Mr. Speaker, resolution 26 laban niya Reisak Limao itan kawitin federal grant makan padotong community health center. Sansal nan resolution o attachment me Pwuhng tatangkan me monuwat kinapali o kan padotan nanti yan monu koros o sansal ruwasing sa matay ko senat me monu koros me kan padolong ato maslikin sa matay ko santi au tanah pangkin padoto legislator ang iman kabang kiyan senator net po kiya kawit kailan kakapali tatakot ranwat we monuwat imakin bilyang sa wase apali 7 right on the dog and CHC kamanaman dan tatakot maban miranwat ang right tungal payday sa depan pantala o apol parail doon resolution what bang kamanaman ranwat we resolution akan wuksang kosanat dagan ya jagan kamanada kabinapangkin sign kamatay kamanamantan resolution at mapamiran wad apan kakar may dang kamban mo niyan tatang ko mo buka ang CHC ano yarala pi kawid may tungalan pi ang resolution wad kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl po kapesin resolution ba miyan ang masanapin resolution kami kalangan may Mr. Speaker. Itong alawa sa balbang kupuro mo yung bangko program chorus. Men kamelala miya kapin floor amendment yu me nena besang bangko program ang resolution what floor amendment number yu kuwali sa tuwa le manya Reisak Limao. Makupurakan san may Mr. Speaker nuwa karagara kemen kamakit maluwat yalang ka kuya kupuro ki floor amendment number yung kuwali sa tuwa le manya Reisak Limao. Kariyaman. Chance lang mo kamagot sa Chairman Carl koros mo utong kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagot paitar o miya masanapin floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker bagi ibang pulang tungalan kiyan sumaw itong alawa sa balbang kupuro mo yung bangko chorus. Yaralam may Mr. Speaker, floor amendment number yung kuwali sa tuwa laban niya Reisak Limao. Kawait mo one money yung may sang ni tatawag mo wan kambang kamarayan nan tatawag mag kanpaduan education week sa was toto padapan ng kambang kamarayan may yang aki sa wasin mon erwan moni me palikan melel private sector o men kamelel me individual ma senator kapina debil congressman debil president cawat pukat pilitawan kosenat me kosaneti me tiada bukat pangan patoto ang sang legislature. One monument pada penapuan sewa se tatako pada nuwan dalas silikit tua bugil maisak
o kapanamantan legislator bilban mo itang kamban kamaran ng kapsa tongki jadi kasabal wat o nga nanakan ng kamban kamaran kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl pwede kawewat the Kapres and Floor Amendment Riyab Kuwali sa Tuaw laban niya Riyab sa Klimaw miyadra masa naman Floor Amendment. May solta ban po na sa floor leader o Kalangan Speaker men nuaw pagita jalan ka kerjeng dimasan ben Floor Amendment Republik Sektual lebih yang sektual Republik Namau. kansa lang mo kamagat sa floor leader koros mo itong kamagat masa ni Pwuhng masa ni So kamagat pa ita tayo rin tiyer masa naman Floor Amendment Riyab Kuwali sa Tuaw laban niya Riyab sa Klimaw. Koros mo itong Thailand Harus mautung talan sa bulman kita Floor Amendment Riyab Kuwali sa Tuaw laban niya Riyab sa Klimaw masa ni Pwuhng masa ni So kamagat pa ita rok tayo sa bulman kita Floor Amendment Riyab Kuwali sa Tuaw laban niya Riyab sa Klimaw. Miyadra masa naman kamutaan ko sunat Speaker kamu floor leader kalangan wow sa parliament kamag jalan ka kerjeng dimasan ben resolution 2 seluruh Seklimau. Chansa lang mga kaway din floor leader koros maudong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni So kamagut paitar tayo rutung tier masa na ben first kamutan resolution 2 silu laban niya Riyab sa Klimaw. Pwede tayo kamanata Floor Amendment yu iban rule masabon matay rule may require duplication partiality o kamutan resolution 2 silu laban niya Riyab sa Klimaw tanuyayar kamutan resolution 2 silu laban niya Riyab sa Klimaw LT1 tayo ban katiyon anusus koros mautong kamutan resolution what kawatan nilima palimaon and chansalang way masabul matay usus metoko kamutan resolution 2 silu laban niya Riyab sa Klimaw LT1 usus A Riyab sa Kriyaw o soto mawuwang ranmot tayo kamanatar kamutan resolution 2 silu laban niya Riyab sa Klimaw LT1 kamu Senator Simon Speaker ka, probably kamalan 11 minutes. chansalang mau kamagit mamiyas ang Senator Simon Thailand Kommal Lebnansyo Taiwan Kommal Lebnansyo Thailand Kommal
Alero na supplementary uyak pur oktay kat ban resolution calendar o iban bonus floor leader o the Senator Simon o kamagaten withdraw. Kalangan speaker, pagkukuraya po yun kak, pajuman bata, Senator Simon Moy, jungal sikaran wow sapal. Speaker men, pajuman kayo sigara, jamin cian ko pagi ban, kaptulong pagpagan withdrawal. O pagi maluwat jalan kak withdraw, legislature resolution number 2 tayo. Lemenyal riset lemau sang kamudian cian ko. Chansal kamagaten floor leader pagi emia karyaman pen kamagatai ban bonus koros mautung kamagato masani yei Pwuhng masani show pagi kamagatai paita agtai withdrawal kamutan resolution tu isak payu lemenyal riset lemau ban beliau bonus floor leader kamagat pen kami Kalangan nuwa men pagik jalan kak place resolution wat nan sama jalan kalender o uyak porke. Chansal mau kamagit koros mautung kamagato masani yei Pwuhng masani show kamagit paitar pagi men pagi tak jalan place kamutan resolution tu isak payu lemenyal riset lemau ban sabul majail resolution calendar makaros place ay ban bonus chief clerk. Legislature Resolution number 2 line proposal for resolution conveying the heartfelt condolences of the 11 Pohnpei Legislature over the passing of the Governor of Yap State, the late Honorable Charles Chiang, to the people of Yap and to his family for adoption. Kenangan pagi ban withdraw kaisa taiban resolution what taiban bonus floor leader. Speaker iman nuwa pagi jalan kak uyak porke legislature resolution number 2 tayo lemenyal riset lemau. Koros mautung kamagato masani yei Pwuhng masani show kamagat paita miya masana pen resolution kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker bagi ban tungalang kaya sumo ng session watch. Tungal wasabal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Menuya tungal KAPWARESOU Senator Simon. Bagi emang ya tama kumbang ketiap. Kawit kejadian kak abaliata resolution watch. Chansal me sangat tatawat kenuyawi. Mere men kabese kendele dong tay le drama sotu men kabese ai kabungi Senator Simon kasabal ki sovereign legislature bagi samata speaker bangkat yap angkat ki tukso kasambal wat ansuma chansal tato kasambal me kumbang kat yap atay song-song wang legislator yap dan kawata kami namin legislature in state na FSMTC. Kaya mau papanin na neti FSM Expo. Patuan tamat when so ko pura dahil nantatawag yung kaya tapya tayo. Pero pwede kagi isang utan inonten resolution kasang balwat. I mean, pugay dito tungal KAPWARESOU kawit mo may isang Senator Simon nanti yang sorat island miya so me ang tatawad niya so me kumbang katiyap nanwen yap o sarwat yakin miya so me Senator so reliable kemudian legislator was a certain available. I iran pa ba what my Mrs. Speaker? Naman pa dawan nan masan pen resolution kasang balwat. Song kalele so beiti o government in yap o men yap chorus. At yang pato kila kabil saladalan aray tungal kabina. The Honorable Cheng. Kalangan may Mr. Speaker bagi itong alang yan sumo. Kalangan and promise Senator Carl Pwuhng
Maasanapan resolution masansal siya. Kami, niyata maasanapan, kami Senator Torres. Kailangan ko, Mr. Speaker. Speaker, kayo magmaroon, kaya itong alkapang ang common. Ibaroon na kung ma-authorin resolution number 265 na Legislature. Kariyaw, ibilman kapang ki, pwede Iran kawit sang itong Chairman Chairman Finance. Nabil kawit here mamot dekat katuat mo. Kemudian dan kakawali itu sawat pwede miya sayo kan Pwuhng winyap dan kakpatsen expo irasikan komoyo Israel kan pilpiltar ni angkong. Dapat cukup may men paruan kabataan Mr. Speaker. Dan sa maray rule, may rakasang volume paru doon. Yan siyang encroachment ba nung yawiyang resolution watch, pwede withdraw, igak paruan abaan gagata niya typo, state kan ba na nakapungpung. Niya rin ba na palila, abagin manan room na niya, Israel ngak, Israel staff kan ngak, kapungal na wasakan Mr. Chamil. Sang nagkarateo, pwede pil resolution wata sign chain go, ma-chain go pil kak, at-chain saywat po, and kak present ang acting governor resolution works. Meron may motion presented matchen to. Speaker. Kailangan Chairman and Chayan ko kawait o typo ikapungki o image staff kan panuya. Kailangan ng kupromi. Ako ang kupuro mo na ipan rutsungiti masanab nito ng kawait ay po na sa masanab Kailangan ng common, Mr. Speaker. Kabinggi ang Pahrek, kung mabit mamiyawa sana na bakapat-sapat yung imay-min kasalitaan sa what, Mr. Speaker, ma kabing resolution what Kadkadaur yung Council Riau, Council of Pwuhng and Council of Chamol. Sansal may i-council in sobetin yap me mabuka chama kakapat-sapat yung. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan Senator Hartuwi kawait mga mamiya sansal ng report kitong Legislature iyong bulian tayo o kadlayap sansal may paliriyaw kung kasalatan ituan kasalatar may council riyaw may ininenpil kasyambal o Israel menyapkan area yatuan imen patrawan recommend men patreng ama try tilay laong lakap po amendment ng kakpatreng sansal me try tutukak Legislature unless magmay ba may tat kamu fight dito ay tungal sa karanwaw saan ko bro mo floor honorable senators ay tungal sin kaway tukutuk speaker pwede yan so kaya sa tumangit ang pang portolakap yadwan makatay laptop resolution with apnuwaw this sindigovan we are with up when it done ang supay turiya man iyan alal tumararako kamsuto kapatayong nan kisyon kapitubiyang pagkira supay kawewe naksansal o communication na mabanitan resolution matap keto nintuan wow makamsapaliman ki irasyo do bukutang nan ma apo sansal iranan communication toro yo nuye panwa i mata-mata may tungalan kuma kailan alatar absolutely gusin nuya utang chairman ng Council of Tamil o Council of Council riyaw ang autorailan o propero ari na iyay resolution na lalta kapikan pakatarlak silikaw may itan perahan mga itautat iyay tungal kawit mo adalan tola alatar resolution communication yung makamsay no itan kiyang ranggo brother kalangan man speaker
Our Vice Speaker, kami Senator Edwin, Amatay kapante la imun calendar ok dahil amatay kapante yang imun calendar. Essential masabul matrail totok melak pranet. Moin sinamen men mawiyawi ba matang. Chairman in Environment ka kawit test ka sanki lawyer ka men. Yata men no dahil sakalo apali pilkaw. Matay pa na kay kamelele may ba kaunot tayo. kawit, kawit. Resolution na bang kulang apsin ko yo bang kulang kawawa ma. Kawit. Ito ang data na. May ibe dahil taula o mabumia transyo, may imenyang patriyang kawit kan, on siya na en kakpupuktiyan ang resolution. Magdahil kapantela o may ang chairman and environment and pasurata floor amendment and buwan kakan apali irawod. Sudah memang uang aktail dahil katlaw kapantela resolution what nimun kalender o dahil apaliyatan ituan kawait kan masansal melel ta masansal na taratun. Speaker, Kadkadaur session the common. Dahil Kadkadaur session. Dahil ipan patrawan speaker. Pagkita mo yung challenge kapantela resolution what ni mun kalantaran ranwat. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker kabang kawid mamiyasang Vice Speaker o niya sa order sang Senator Edwin o mga bang kapandala. Ikasambal ka kawid din Senator Pahrek. Kawid niya uya chairman in chain ko an pati ang komunan sa ilagpot. Ang kawiran ko pupura mamiyain siya wan mo yang kalangan. Dahil katla mo dahil po na sa floor leader. Kailangan mga speaker ng nasin pen resolution bagian kak sanamaw petaben tupso na tako dyan kak sanamaw kung penamimiya iman patrona ni kamagot siya dan kak kapantalang imun kalantaran ranod. Kariya man. Saan sanamaw kamagod din sa ulmatay floor leader kamutan resolution tuwisak payo laban niya reisik limaw ang kapantalang sa ulmatay imun kalantar. Haros maudrong kamaguto, masa ni masa ni kamagut paitar, o resolution, kamutan resolution tuwisak payo, laban niya sa klimaw, kapantala, ni imun tatawagan ranwad. Speaker, Kamuy, floor leader. niwaw iman sakara mamotwot o big charan sa paltala paan ng basic silu may unfinished business. Kariya man. Dampetabe, floor. Basic silu. Aisak silu. Silu. Kalangan, pag kamagut mayor, o miya karyaman pa, iban pag-itak tayo sa paltalang, dampaisak silu, unfinished business, o makaros, dahil syaner, kaya karos, syantier po dampaisak silu, ay ban po na siya, Chief Clerk. Legislature pin number Riyabki Saklimao Line Saklimao Legislature Draft 1, a bill for an act amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Ung ni Karyaw Kim Saklang Watawat. Men po na siya, Chairman and Moni, Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker itungal wa sabal bang kapurong yo bang kapurakan koros. Men lukayang itungal wa sabal pan kapuran raikan may padyang jail nan kalari ang sukset. May Mr. Speaker monay bang wiya kamuga diamond paduan pag wag postpen tatawag yun man ari kailan kak pausela floor amendment kan Nailel, we have wali sa kuno, laban niya sa klimaw. Report and
tatok magtail ket yang lale committee member kan up to sign Flora amendment ria wali sak limau le punya ria sak limau ada kailan kak ket yang nan masen ben Flora amendment ria ku wali sak walu le punya ria sak limau patola on reporter ban patol tak dai kak kailan kak sabali rupai kemet mai speaker anu wow kara-kara ikamagid maluwad Pohnpei uya kupur ang may Flora amendment ria ku wali sak limau le punya ria sak limau kailan kak pasan report ang kail tolaw kadiang nan uya kupur ang Flora amendment ria ku wali sak wano le punya ria sak limau pagkariaman Tai kat nan masan ben kamutan kusunat riab ki Asia Klimau lebenya Asia Klimau LD1 o kamagit kailan katian nan masan ben Flora amendment riab ku wali sak wano mo lebenya Asia Klimau koros mautung kamagito masan ei Pwuhng masan iso wega kamagit paita Taipan katian nan masan ben riab ku wali sak wano lebenya sak limau. Dia masan ben kamu Vice Speaker Kalangan speaker I padawan ay tungal sa karangwa sa pali padawan kamelelem dia talk palang-lang bagi apalban tatongka o ikil kapimpiyan tuon tatongko taik and we are essential me iram anano tokotoke wapallanan Flora amendment ria puki wali sak tayo na tatteterayo asang ni karabon mia man speaker manuyan tayo kamagat mumutwat and file Flora amendment ria puki wali sak gono laban niya ria sak lima Salamat. Chancellor mau kamagat yung mayor koros mautung kamagat masan ei uwa masan iso kamagat paitar Flora amendment riab ku wali sak wano lebenya sak limau filer pweki ananwa tapalla nan Flora amendment riab ku wali sak payu lebenya sak limau itu wana ale dia Pwuhng mo kalangan miat kami chairman ko Kailangan may Mr. Speaker bagi ibang purang tungalan niya sumao ikasa bali sa karanwa bang kupura mo bang kupurakan koros nuwaw kara-kara kamagat maluwat kaya lang kuya kupura ki Flora amendment number riab ku wali sa kisu laban yari sa limau koros mautung kamagat masan ei uwa masan iso kamagat paitar o miya masan kami kailangan may Mr. Speaker niya ralap Flora amendment what kau na bata When apali ananin kamban rosan mau, oni main sangat, kau na patames ni sangat momoit filmnya ni Apple sang chairman ni Nel. Erupoi ko momai Mr. Speaker, ikaw para ko may chairman ni Nel pan pata anano. I mean kamagat malwat, Flora amendment what and kak file. Chancellor mau kamagat miya tayran file Flora amendment riab ku wali sak isu lebenya sak limau koros mautung kamagat masan ei uwa masan iso kamagat paitar ok tay bil filer Flora amendment riab ku wali sak isu lebenya sak limau miya Flora amendment kami chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker, ito nga waw sa bal, bang kupura mo bang kupurakan ko. Nuwaw kara-kara, kamagat maluwat kaya lang kak, uya kupura Flora amendment na periyo ko wali sa kwalu, laban yari sa lima. Chancellor mau kamagat mamiya, koros mautung kamagat masan ei Pwuhng masan iso, kamagat paitar, miya masan naman Flora amendment, riab ko wali sa kwalu, laban yari sa lima, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, niyaralap kawidwad imen pagita melel riya yang bersen terapis o itong alpha speaker po kawid mira sabi kita tataw kasambalwat wan moni wan kak padota sang moni mesan diyang abol pen shop
Asu ke samalar malwat kamanada wandala isikit sang nan monu pon ka kapali anan karwarun onondan pengilap school onan ko sana duo essential metala isikit me malwat kamanada ari kainan lan monu me bang yawi jala silu buku paisa kan kak patian pon monuan kak Pahrek yang tadag me ban yawi ari isikit malwat kamanada apa yang udan san nan tadag me pan mogit adalah silu buku paisa kan patian ai floor amendment me essential bank purakan mono niya ka manamanta tala isikit silugo pa iso kan patian kalangan may Mr. Speaker kalangan kami Vice Speaker Kalangan Speaker ay tungkol sa karan wow sa pal Mr. Speaker essential me reprogram yomet kaitan monikap ari ananwo kabumbungla nampo tala silugo pa iso ka patong token utananan me patota o tala to isikit ari doon kawawan Chairman and Finance Speaker ay ratote yomet nombrong ka yang kaitan monikap ada imang uyanta kamagkikain ka kung tumasan daw si Stila. Reaman. Chancellor mo kamagit sa Vice Speaker karos mo tung kamagit masani ay uang masani so kamagit paitak tayo tung tier masani karos mo tung floor amendment riyap kuwari sa kwalu laban niya riya sa klimaw masani ay uang masani so kamagit paitar o tayo sa bulman kitar floor amendment 1. Miyata floor amendment kami Senator Net Kalanan kami Speaker Monaiban patroyang nanapalban kapitulong and floor amendment number rep kitua sak labani alre sak lamau ong malwat Thailand kagan katri o bagian Thailand sapalman gida ai tunggal sakaran wow and tutu ete men patrowan wow uyata kamakit bang Thailand uya lam ke floor amendment number rep kitua sak labani alre sak lamau o sapalman kita pakai karyaman Chancellor mo kamagit memye karos mo tung kamagit masani ay uang masani so kamagit paita miye masani ben floor amendment kami Niara lap kayo kapangong chairman and committee and money pwe ke kapangulalan olen Pohnpei me supplement gi o ieri keten uyada kamaketen file yala floor amendment yo me keten kaun patar ri floor amendment kapan met mayang Mr. Speaker epit morning say lock on Israel me pili kay sang director and campaign Rusan Mau on uyalamamen apiba me ban uyawi saipan imet ni aralap imen pagi renutut kanan pateng we floor amendment wadan gagan paita ini aralap men mai Mr. Speaker Langan Chairman Net pagi kapesen floor amendment miye masani ben floor amendment Speaker kami Chairman and JN ko Kalangan Speaker bani florong ay tuan neighbor. kami Vice Speaker Kalangan Speaker ay tungkol wow sa pal apol para kan kakmiya ang sapol matel kung tatangkan makitin tatakwat puki ilam Chairman kau niya kung matan ko sinit floor amendment kayo pala yung ala ko sinit kay kasampal capacity building ang namakitin tatak mayot nalil ral matatang ko sector cram sang nakarapaw imen patawan pagi kailang kak kadlaw sila floor amendment Kariyaman kalangan kam ko provide imponent sa mga Chairman and JN ko Kalangan Speaker, iman amend motion. Rejang timasin ben floor amendment motion. Kariyaman Masular masan ben floor amendment riyap kituwaisak labanian riyasak limaw ay panpona sa kamagit na miya Thailand rejang timasin be karos mo tung kamagito masan ay
Pwuhng masani show kamagit paita dari tungtiar masani ben floor amendment word. Harus mau tung floor amendment riap kutuaisak lebihnya riaisak lemau masani Pwuhng masani show kamagit paita rok taisa pulman kita floor amendment riap kutuaisak lebihnya riaisak lemau. From the privilege speaker. Kami Vice Speaker. Kalangan ng kamu ng speaker, kamu kubro, may bahan patuan. Ay tungal wow sa pahal, may bahan patuan, malagang tiyasang, ako may kainin. Apo ganyang, ng speaker man patuan, sa kaway kamu mumutuat pagi. Dahil nilawa ito maas totokan, legislature for mesansal. Riya buki limay sa kayo, o sa paltala mapan, standing committee report. Korea man. Speaker, niloto mas wasawat dahil sa pagkala pan standing committee report makontang ko. Saya mau kamagit memia dahil koros mau tung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagit paitar ok dahil pan sa paltala pan standing committee report. Dahil sa paltala pan standing committee report o ipan po na si Speaker, floor leader. kalangan wow sabal mang speaker pan standing committee report saya men sakar kapurakan op jalan kak play standing committee report number riap ki sake lebanyal ri saklemau. Korea man. Dan sana mau kamagit memia koros mau tung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagit paitar pagi paitar I mean patrawan pagitak dahil place standing committee report riap ki sake lebihnya ri saklima pan sabul matai standing committee report. Makaros placer ay pan po na sa chief clerk. Standing committee report number riap ki sa line ri sa kulma mapit floor amendment number 285-25 sang Sound Medium Team Finance. Ben po na sa committee in finance melel chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong wasabal bangko pura mo yung bangko pura kan koros. Men kabanggi ang Vice Speaker ay kawal kita ng liman tatawad. Sainsal me standing committee report word apanit aitan floor amendment yo. Pwede met may Mr. Speaker. Nuwaw karak-karak kamakit malwat dalang ka kuya ko pura standing committee report number yo pugi isa kayo liman yari isa klima. Korea man. Chance lang mau kamagit memia koros mau tung kamagito masani Pwuhng masani show pag kamagit paitak tebang katian dan masani memia masani be kamu chairman. May Mr. Speaker, kailangan po ibang perang dengan kaya semua. Standing committee report, riyo po kayo sa kayo, laban niya kayo sa Klimao. Itan, ruwasin malwat. Ang floor amendment, riyo po kayo sa Klimao, laban niya kayo sa Klimao. Floor amendment, riyo po kayo sa Klimao, laban niya kayo sa Klimao. We have floor amendment on question net. LB number riyo po kayo sa Klimao, laban niya kayo sa Klimao. Floor amendment what? Pagbaguan mo niyo. Maluwadan ka kubureta o kamanata. Pohnpei ninduan. Tatawag yun me FSMTC yata. Nanwain Pohnpei. Nakadaan ki FSMX to. O kapapak met. May bangwayaw nanwain yap. Irai kan men Pohnpei makau na peran yang Pwuhng. Awan moni wad pada no wan cala riat lop isina ni sikit silubuki sisak. Dan kak Pwuhng tataw kasambal wad nan weniap. Nan maasin ben floor amendment wad mawiyawan nan sa maday session ni nayo. Wagi kawait kan memiye. Arwas kuyawi ang kamitian ka kuya ka rong-rong. Tatawag
Kopurpurtong committee yang karonga campaign executive o karong-rong po ita glok riyaw muli sa wasanayo may Mr. Speaker Irail kan mepateng karong-rong wayait sama tayo director ng campaign moni Public Information Officer Chief in Tourism Senior Budget Analyst Acting Chief of Social Services o sa mga staff may patiyang o kawit sa mga kamitin moni nan kawit kan koros mamiya moni sa doya pe kasal miya moni anso may kau na bata and isaben ticket pergi wennem ben aramas me ban magit Irail kan me ban apel pan kawait pen monwat me to work pamen eri expo ba yaw nan wi panwat so la ran song kolokol chete me ban apalita tawad pergi Sombi riau magin kaksawas melel kayu United miya kasantin anso na ticket kinanana kau na bataw pui ti tele ramot kau na bataw chorus me sama dala bisin tourism muya elle lanso manana pui ti so pui ti pui so moni malwat sai kamanata moni ranwat tatawat pada bang puratil kamelele miya maban miya moni ara Pwuhng United te tatagi umarabin na nandiyang naurwan kakiyang suwa sa kalelela may napasam ka nan winyap abani na ng sawas na miyayar moni arap negotiate pinentikit imen chungalan ki ang semua uyay chungal kapeng melelang kami diyo Irail kami patuto katete mon committee ni ang sewoti bilmen uya tungal kapungang pan kuburo may Mr. Speaker bugi kasampal kita tatawat o yang patyang tatawin committee kuburo mo masansal sawasa committee na executive mese katiyang pato yang lale ni yang aku kubu-kubu rawat Pohnpei ban magit kita tak kesempal ini apa napal kita len kak song wan moni ban pain ta saran Pohnpei setelah melele memia wan moni you kak pain ta sar makom bangket nan wenyap kepenaket nan wenyap kita len kasale Pohnpei Irail kan makau na batar rampatyan tataw kasamal wat ramban so tuwisak nanunya. May Mr. Speaker, ibin man wiya itong alkapong ang committee. Sansal matatawat so tambangay. Pwede kawait kan mamiya nasa matay session na yun. Kupurmami o kupuratay santi wiya bantatawag legislator pwita. Yan so kita akan kawait pa na kupuratay. Sansal Irail kan membangulian Pohnpei membansang sa buwafik FSM abalir sang kici o wainu meban padang imag day ban pukoki nirai ban lel nan wenyap residu yamen kici residu yamen nu residu yamen sa buwafik ro yamen Pohnpei ar kupu-kupu rawat no way you so the little win pattern win Pohnpei kakulian Pohnpei purada tegen changala ni kubu-kubura tama-tama tao win showcase ma ba mogit ko Pohnpei ya ulian win showcase hari
Pwuhng ki kupurma memia nan sa makamatin mo ni. Utut tuan sa makawait, utut tuan kawait iniraikan maulian to kampanya eksekutif melel option kabina. O kawait ata malwat dan sa bulman ko kupurma. O kamanata ni sobe ka salmonwat. Wen kag may yang Israel kan mabuka arrange to kasana to we pen sila wat. Dan kag totok ni sobe kasal. O niya pan santi mamoni malwat kamanatar ara sila ban lang ko wiyara ito token kau na bata tikit kan. O padikan maban padawan tikit sudah bantu alang ke kasal dan padawan tikit. Hari by Mr. Speaker nawawa karak-karak imen pagkabang kupuran malwat dahil kak sabol man ko na kupurma o kamanada wan mo ni wat tatag me kapinaban chapui komuyo kapinaban chapui nanwin yap Israel kan mo na bataran kak patien tatag wan nanwin yap dan kak yang angan kuma niralap kawit pukat niya mokit kupuro toto parata kulay kan mabilinan ng lal niya mapadawan daw kawit niya siya Pohnpei mokit sang Pohnpei arangan China ni chuka chakay puel mapilikin yang mokit iman kapanggiyang Senator Latora kawit lalwat ele sodyo kawit choror me ikakutut bawa siya kasit may Mr. Speaker nawaw karak-karak ipata sa makamatin mo ni kamakad malwat kupurmawan mayo dahil sa bulman kita report wat kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Pwuhng kapesen report mesansal sang kami Miyata masan ba kami Chairman and Chayan ko Kalangan Speaker Iman padawan ira kay yang utung napali rawat karaba Mr. Speaker yan siwa palen na siyon COVID to agadail me kasamo kayuan expo mo uyawi mo atong agadail COVID isak tuwa eri telmangi me ansyo iyan siwa palen mo ansyo Jodoh kaper pensuma mautai ban ketkiseli. Yang ni karabe man padon yatam kamu ketain. Yang tin masan ben report hari interview sebenarnya receive mau sebelum mandi. Kalangan Pwuhng Chairman Pahrek Mia Israel kay makawatan ng Limaral Mon ay bonus ay kamu ya Pwuhng mapuin bonus Israel. Kamu Senator Edward Honorable Speaker, many floor now, Senator Simon. Senator Simon. Kalangan ng Common Speaker, kalangan ng Senator Edward. My Speaker, ko sa palay ito ang Kadkadaur. Speaker, patuan utong tatakan kami kinasayasal ng podium. Awan ng bariyop sa tulad ng sa tulaw. Nan paragraph Koreawan page paliriyaw kamju kawit monikan ende nene pasangap and patwota tagtayang kot kita ni lamsam yung o may toang red kami pan kot layap lampin apali ananan saywad kaya nintu na ipatruwan breakdown namiyo matanaramas participants aya trotron mimkan laba trotron kasansal triak na sakaw ape ulit sakaw iropo ko yang patrol Rio loop 277,000 le patrota iropo ko yang patrol lala aray tuwal troton kasal triak min kalala pakto panas pila Niya magkaksawa siya kalala Kang Senator Simon, kami Vice Speaker. Kalangan na ay tunggal wow sa paalpon ka tatay tunggal Chairman Committee Melel kawewe
Yang ay kumbaga Senator Simon ay niya 15,000 yung ayang pada-padanan per taon na mapatutatan contingency o yung napalianan puro tutan legon cost ayang pada-padanan mo niyawat abawiya o per taon 15,000 tan contingency. Kalangan Speaker. Vice Speaker, Senator Simon. Kalangan Speaker. Mawar Senator Simon, Ivan. Mawar. Leo, Ponas Senator Edward. Mawar, Senator Edward. Senator Ned. Kailangan kami speaker. Ay tungkol sa karanwawan patpatutrapan ko para may. O ipil ka sa palgira mag-trial so tayo katkatriyan sa uwat. O ibilmen patrawan ni Sanakila Lieutenant Governor-elect Esek Kaula. Wayan kaken mangir ta patrawaner me executive branch and ginegi same sang anso me akatinwiya senator me menway kan patrawan pwede manta apagbagolalito pamagan ekis matanga to apetra kanene ban kaganwiyawe irawat past tense o apan maula entuan ay patrawan likiyo kaparborge men patrawan ang kupuran chairman and committee and morning o sakar kita me morning magtaiban to tong kila Wiliape pan kaktiar murin ranch lisak tapil sorel ranch lisak Shor sesiyautan pronunciation Pwuhng karasabe Shor kampak tayo 5 8 ban patota murin mer surakak painta o surakakan kapungal patron makil me Wiliapan makil kasale to ya after mangin kito ye tenen niyanso met damage bandan esreban kakan andan eri tamak trail gatin wi aram pakat expo ye riau silu trail patrang eu apan sote esreban patrang damage mo or when it is done it cannot be undone. O mepit rangan tinanin ninsap pilban yang ito say puigi Israel sodro wilwilian sa puapik sodro wilwilian mesisaw o niyanso maraban ko trela sang ni pirta sang sapot maraban sombir anso maraban pirta sang sapot Israel men Pohnpei kay o Israel wilwilian Pohnpei paran kolo-kolo Sor and Pei Sarawi and Pohnpei. My Mr. Speaker, men patrawan nuwa patrawan wiyata kamakit trailer during the mass and ben standing come to report word o sapil man kita ni onapak melele pebolunsyak. Ariamen. Makubura muna iban po na sa kamagitang makubura po na sa mga Senator Edwin. Kailangan Speaker ay patrang sa karatan wow kan manier. LL1 kan kami vice floor honorable member kan. Dahil kan may ang patrang tayo may sinurana to ray may ang korkorongas so may tayo. Ipil ka sa palgira mag-trial so tayo katkatriyan sa uwat. O ibilmen patrawan ni Sanakila Lieutenant Governor-elect Esek Kaula. Wayan kaken mangir ta patrawaner me executive branch and ginegi same sang anso me akatinwiya senator me menway kan patrawan pwede manta apagbagolalito
Pamagan ekis matangato petra kanene ban kagan wiawe. Irawat past tense o aban maula induan ay patruan liki o kaparborge. Men patruan patra ang kupuran chairman and committee and morning o sakar kita me morning magtaiban to dongkila Williape pan kaktiarak murin ranch lisak tapil surele ranch lisak Shor Saya yautan pronunciation Pwuhng karena sabe shor kampak tayo lima wano ban patota murid med suragak painta o suragakan kapungal patron makil me wuli ban makil kasale tong ya aptan mangin kitongye tenen nianso met damage bandan Esraban kagan undone. Eri tamak trail gatin we are rampakat expoe riau silu trail patapatrang ew apan shorter Esraban patrang damage yumo. Or when it is done, it cannot be undone. O mepit rangan tinen ninsap pilban yang iton say. Puigi Israel sodra wili-wilian sa Pwuhng, sodra wili-wilian mesisaw. O niyanso maraban ko trela sang ni pirta sang sapot, maraban so pir. Anso maraban pirta sang sapot, Israel men Pohnpei kay, o Israel wili-wilian Pohnpei, paran kolo-kolo sor, en pei sarawi. And Pohnpei. My Time contingency. Kalangan Speaker. Vice Speaker, Senator Simon. Kalangan Speaker. Mawar Senator Simon. Pebulun siya. Riyaman. Makubura muna iban po na sa kamagatang. Makubura po na sa mga Senator Edwin. Kalangan Speaker ay patrang sa karatan wawakan maniyar. LL1 kan kami Vice Floor Honorable Member kan may ang patrang tayo may sinurana to ray may ang kor-korongas sumitari. Ipil ka sa palgira mag-trial so payo katkatriyan sa uwat. O ipil men patrawan ni Sanakila Lieutenant Governor-elect Esakta Kaula. Wayan kaken mangir ta patrawaner me executive branch and ginagi same sang anso me akatinwia senator me menway kan patrawan pwede manta apagbagolalito pamagan ekis matanga to apetra kanene ban kaganwiawe irawat past tense o aban maula induan ay patrawan liki o kaparborge men patrawan patra ang kupuran chairman and committee and morning o sakar kita me morning magtaiban to dongkila Williape pan kaktiarak murin ranch lisak tapil surele ranch lisak Shor Saya yautan pronunciation Pwuhng karena sabe shor kampak tayo lima wano ban patota murid med suragak painta o suragakan kapungal. Patron makil me wuli ban makil kasale tong ya aptan mangin kitongye tenen nianso met damage bandan esraban kagan undone eri tamak trail gatin we are rampakat expoe riau silu trail patapatrang ew apan shorter esraban patrang damage yumo or when it is done it cannot be undone
O mepit rangen tinen ninsap pilban yangi ton sai. Puigi Israel sodra willian sa puapik sodra willian mesisau. O nianso maraban ko trela sang ni pirta sang sapot maraban sombir. Lewa
Rasa rotier rasa kapan Pwuhng ya. Rasa rotier raban sa Pwuhng ya. Section 5 Lebaniyadong East. Rasa rotier rasa kapan Pwuhng ya. Rasa rotier raban sa Pwuhng ya. Si Sakayo and Pohnpei Court. When I saka may pachunan kasonet laban win Pohnpei. Kaya na po'y tay ready sis nan Pohnpei. Memen may bahan katyarakta. May kawala kasonet watch sang ni pain. Achingol kason diyan sis. The kabasa misin the tipso cover. Bahan tibata. O bahan saligiti wanan so charisang sombar limaw. Te bahan Pukokiti Pine when Chala Limagit the Kapachapene. 61 Pohnpei Code Section 5-171 Reckless burning. Every person who unlawfully and in the